We have now left the matter at the hands of the Supreme Court. Thutha wa kuiga andu metereire mathaa 15, ngwataniro ya NASA ni irahandire cira igoti-ini. Haya. Sasa wacha nisome speech yangu pia, hiyo ndio kawaida. Waitito kwihitithio ta gavana wa kaunti ya Kiambu na Josephat Nanok kwihitithio ta gavana wa Turkana. Mwenye alipikwa risasi na akafa hapo. Borithi mwena wa Mombatha kuhithukira na kuraga gitoi kimwe kiria gikoretwo gigethanwo na kio thutha wa tharikiro itiganite mwena wa gicua-ini. But the lower back carries most of our weight. Na hihi ni oikiratu kiria wikiraga uria kingi kurehera mathina ma mugongo. Nyitanira na mwandiki witu Muhaki wa Kamau agitutariria ndeto ino makiria.